Pozdrav svima, ja sam Tihana Lončar i danas sam ovdje s vama da podijelim svoje osobno iskustvo sa online treninzima Antonije Balić. Kao i svi sportaši, nakon svoje karijere koji se totalno zapuste, nisam ja bila izuzetak i nakon određeni broj godina jednostavno sam se totalno zapustila i nekih dobrih 10 godina nisam radila ništa, kako na sebi, tako i na svom tijelu, jel? I dogodilo se ono što je i svima, jednostavno sam se zapustila, imala bolove i nabila određenu količinu kilograma. Nemojte misliti da nisam pokušavala i imala multisport card 1 godinu dana, pa ga plaćala, naravno kojeg nisam koristila. Isto tako sam plaćala i pokušavala se motivirati sa nekim raznim idejama, tipa da platim 6 mjeseci unaprijed grupno vježbanje, pa ću onda kao biti dovoljno motivirana da odlazim. Međutim, i to je propalo. Međutim, nakon, da ne kažem da radim u firmi sportskoj koja ima i teretanu kraj ureda, ali jednostavno ništa nije bila dovoljno velika motivacija da bi se ja pokrenula. Prvi put kad sam kontaktirala Antoniju bilo je 2022. godina u 9. mjesecu, gdje sam je se javila u nadi da mi može pomoći jer je vaga bila prešla troznamenkastu brojku. Da, zaboravila sam napomenuti da imam 44 godine i pitala sam me da li mi može pomoći da se vratim tamo gdje sam nekada bila. Naravno, prvo pitanje u mojoj glavi je bilo kako te neka osoba koja je 300 km udaljena od tebe može motivirati i može kontrolirati i pomoći ti u svemu. Međutim, evo, Antonija me razuvjerila u to, odnosno uvjerila me u njezinu maksimalnu prisutnost bez obzira što smo toliko udaljeni. Znači, krenuli smo sa svojom mojom troznamenkastom brojkom od 100 kila, gdje smo počeli jako polako i jako oprezno, kažem, s obzirom da sam imala velikih problema sa kukovima, sa koljenima i sa svim ostalim dijelovima svoga tijela. Krenuli smo sa laganim vježbama koje su razgibavanje, koje su bile razne vježbice, dok nisam došla u neku fazu nakon određenih nekoliko mjeseci da bi mogli početi raditi nešto, ajmo to tako reći, ozbiljnije. Uvijek je bila uz mene, tu je bilo vaganje, tu je bilo mjerenje, tu je bila motivacija. Ono što su mi nekad davno predstavljali probleme, kao što su bila recimo putovanja, pa bi, ne znam, tjedan dana otišla negdje na put, pa ne bi više mogla vježbati. Zato što sam otišla na put, Antonija je zato našla rješenje. Rekla je, ok, stara, nema problema, tjedan dana te nema, ali ta 3 dana u tjednu možeš odraditi u svojoj hotelskoj sobi, gdje je složila set vježbica koje se rade sa vlastitom težinom, za koje vam apsolutno nisu potrebni nikakvi utezi i nikakvi rekviziti. Tako da se ni tog dijela nisam mogla izvući. Isto tako kad bi bila bolesna, naravno svi smo mi bolesni u nekom periodu života, bilo je napravi to, jedi ovo, napravi ovo. U svakom slučaju velika podrška i čim sam ozdravila nije bilo više ležanja i čekanja, nego se krenulo dalje. Nakon godinu dana vaga je pokazala 18 kila manje. Vrlo je bitno napomenuti, naravno pratila sam jelovnik, čak sam u prvom momentu i prvih dana onako brojala 5 krastavaca, 15 badema, da ne bi slučajno prekršila nešto što je rekla, ali ono što moram napomenuti da nisam nikad više jela hrane, a više mršavila i bila fit, što bi to neki rekli. Znači, sada trenutno još uvijek radimo skupa, znači prošlo je već više od 1,5 godine, još uvijek smo u treningu. Moram reći vam da sad trenutno igram rekreacijski odbojku u dvorani stajaću, rekreacijski igram sjedeću odbojku, cijelo ljeto sam na pijesku, igram odbojku na pijesku, nikad nisam bila aktivnija i osim kad sam se bavila naravno sa sportom prije, ali kažem nikad nisam bila aktivnija u zadnjih 15 godina nego što sam sada. Puno treniram i još što je jako važno napomenuti je to da se kilogrami nisu vratili. Naravno i dalje radim kombinacije i hranu koju mi je Antonija preporučila, ali to više nije ni
da moram paziti, nego je to jednostavno postala navika. Tako da, eto, dosta je bilo isprika svih nas zajedno. Javite se, priključite se, a ja sad idem odraditi trening jer ću dobiti još jedan poziv zašto trening nije odrađen. Eto, budite pozdravljeni i javite se slobodno Antoniju ako želite imati rezultate kao što smo mi. Pozdrav!